Tini norokna ang kaisa mobile phonuknai tei bakka sungo jeta kesipai supercell account bo bahai ke khlainai ang abo nongno phonuknai tei norok jodi no account khulna muchungui tongo hingkang ang mai kwrwngbi ang norokno account khulugrinai charge nangnai 700 taka norokno account khulugrimani hingkai phari chwng mobile chwng nailainai tini hingkai norok live bo norok jodi kebo phaika hingkai puila like khlaidi tei tam mobile naina muchung norok nang phunuknai puila swkang bulb ni chung nailaiana tini tam offer kha tini sande ni wngwi oro puila no chung nugo iPhone 13 24,160 grade A ge oboni photo balgo hingka photo nugo single hingka photo kwrwi abo kaisa norok moi narakdi hingke bulk section ni condition nung mannai je iko ang tabo susgaro tei 25 ta rok mobile delivery khlaika tirprao ni battery simi unknown obo battery unknown message phainai mane battery paltukjak local battery paltukjak obon dam 24,160 taka kebo tabuk hingkai boma hai order nani COD bwsukna COD hingkai 500 taka no ati pono nini mobile nung order na thaka hingkai nung pula sakang half % payment ma khainai bobo hai uchakang ang live nongno phunuka bini ma haina hai ang nongno tini phunugui ribone ang norokno tomokrom di o jagao kaisa mobile example ni bagui phungna bagui romdimo Samsung Galaxy 13 Galaxy A55 obong kha 13,220 taka tak o order khlaina do out of stock ni thaka mobile khlaimalia tamani bomono phungna chakha norokno obo phunukane 21,770 taka Apple 11 Pro Max obo 4GB 256GB ta mobile chung order khlaina swkang o mobile ni photo chung nainai do photo bobo hai tei o jaga battery unknown obo hingkai obo nung chaja khata samakok ta example hingkai nung o mobile chaja khaka nung ani yang tei order khlainani ama haita hingkai pula chung tam khainai add card chung thana add card khaika do add card khaika hingkai o mobile dam bwsuk 20,030 taka 20,030 taka goro discount rwinai akonui o mobile dam 20,099 taka ama hai mane gota COD charge sohota hingkai takromdi chung o mobile takromdi address select khainai o jaga check out thaka do hingkai check out thaka hingka o mobile bwsuk klai norok ano bwsuk marwnai puila swkang o jaga COD dam bwsuk 1299 taka obo nini rang payment nung khaijaknai do 1299 taka yaba o jaga 1299 taka rwmani yagulo nung jefuru delivery boy 19,029 taka marwnai hingkai o je 1299 taka bai thagia tangwi obo to শুধু nini mobile ni dam se payment khaijago bwsuk thangnai o jaga nono phunukano nono calculator thangni phunukano nini mobile dam hingkai 20,099 taka minus 1299 taka nung puila chung payment khlaikana hingke o jagao chung bwsuk nuk hingke naidi o jagao tei amount pending 19,029 taka marwnai hinchao hingkai o jaga minus khai 19,029 taka tar mane nini COD 229 taka plus ni charge ama hai ke rominai nungano bwsuk marhana 229 taka bai ani charge a jagao ani a charge nini 229 taka tongnai do 500 taka tongnai adiba hingkai o jaga minus khaidi 500 taka hingkai 271 taka nungano maruo hingkai nungtei COD plus mario 229 taka total ni 500 taka thango do hingkai nung total ano rang bwsuk maro hana hingkai oro 1299 taka bai 1299 taka bai 500 nungano 1799 taka puila nungano maro honaita 1799 taka ama haike nungano maro honasaka ama haike tabuk payment nungu ta tabukni katal update agini hai COD jemon romdi 500 taka khano ingya mane COD nini half % payment nungu o jaga norok mobile ni dam 20,000 nukhana hingkai o jaga nini 1299 taka rwinai nungtei 1929 taka mario delivery boy no hingkai ani charge soho hingkai nung jotoi 1799 taka maro horo 500 taka add khaiya kanaita karon bisang no 100 taka discount ri kangka 1699 taka nungano plus kang payment ma khainai abono tabukni jeta niyom abo kaihan rok saimandi ama hike payment khlaijagota
Hingke norok jodi kebo mobile naina muchungui tongo hingke comment khaidi norok tam mobile nainai ang norok ni bagui mobile nainai tei sajak hingka hingke nung screenshot buina rokdi hingke logi logi norok ang bai kwrwngdi tangi hingke jeta kesipai supercell o deal abo je borok offer je rimani abo logi logi tongya pai thango hingke aboni bagui norok jefuru ang mobile tongo afuru norok jodi chajak hingka hingkai logi logi ang whatsapp bai kwrwngdi whatsapp 62803589 aro norok ang bai kwrwngdi gama haike norok order khlai mano hingke iphone romdi o jaga 11 busuk choli tong hingke iphone 11 oro o kaisa tongo 14720 taka grade b ni hingke o je grade b bo high condition abo nangno phone grinai o jaga tagromni image to chung click khaiyana click khaika hingke black color ni omo hai bo betar simi unknown obo nung nahari mano hingke o mobile tikuno ungko kwrwi hingke kisa scratch tongo hinui swijak tongo hingke teha tongo 10600 taka damni bo 11 grade C minus ni hingke obo hingke condition black color obo hayungnai hingke bini khe display bo change tongnai ama haita hingke display change bo mobile to kaham no phainai hai pono display change rok hingka kai kisa problem phano phaimano hingke aboni bagui display change rok norok tana hadi battery change use khaimano hingke norok kwbangma 11 model nukhana gama hai haipano joto mobile chung naharmaya baksa hamya phaiano gabon bagui omo hai back panel rok damage tongo hingke display hingke genuine thepajak norok nugui mankhana gamtui rok hingka nahari manota hingkai taromde iphone 11 naikha iphone 12 mokhai bulk ni phunu tongo do iphone 12 17990 taka ama hai hingke siu recharge o thangkalai omo 18500 taka ama haita naidi o jaga norok na QC report naidi battery unknown obo nahari hingke bini jeta look naidi physical condition ekdom condition o mobile nung nahari mano ang je nahari mano hinui saka hingke a mobile norok nahari mano kwbangma borok no omo haike ang niji saiui ang mobile nahari tongo hingke aboni bai kono kirinani kwrwi hingke aboni grade A grade B rok hingke chao grade C jora tui nahari mano grade D grade E rok hingka kai mane lock rok phaimano ama haijemo iphone 12 mini 9480 taka bini QC report naidi QC report hingke bwtui o jaga naidi line rok tongo o jaga mo nahari manya mobile to kaham no phainai nini line phainai dara iphone scan in account youtube ni hack ta nung abo se bujiya tamsaka dara iphone scan dara iphone second hand account youtube ni hack da nung abo se nini jeta comment je simani a comment na ang kaham mane porimai yangi tonga teisa balkhe sidi jeno ang nini comment na ang porimananai nini spelling kisa kaham ke sidi ang porimai tongkha mukha iphone 11 pro nakadi 12 pro iphone 12 pro naidi camera simi change siko camera unknown o jaga sijak tongo tini khorokha tako gana call khaisingka dara kuno scam rok da kuno scam kwrwi pula swkang no hojak khario je o mobile nung bwtui mannai o jaga QC norok nukhana camera change camera unknown hingke mobile ko ma hai ang no phunugui hingke je photo norok nukha aba haino norok mannai hingke abo nok kiri kai bulk section mobile na hadi ko ma hai ke mokh nai mano hingke photo rok nai mano o mobile norok nahari mano ama haita 12 pro 12 pro je hamjaknai rok hingke kaisa 12 tongo 17700 taka grade B plus 19010 taka siuri soho thangkalainai ama hai 19500 taka hingke ama haita hingke kaisa tongo 21890 grade C plus glass panel damage i kojan sijak tongo tei battery bo unknown hingke glass panel damage hingke kai bwtui nai naidi ko ama haita nungo glass no paltogui mano mane kechipai supercell mane no second hand mane nung kisa misa abo kwbai kichik pangkai nung amo nung niji repair khaimano abo no kechipai supercell aro bisingo nung genuine product na hana muchung tophangai grade A grade B tei super refurbish iko refurbish na hadi refurbish hingkai warranty mane 6 month warranty box mannai phone proof box mane original box maya phone proof box comfortable charger jemon 11 jaga naidi
16,490 good condition or white purple green black tongo oboni ka photo korei ang dorona barbar sabai tongo oboni photo korei baksa sana photo korei oboni okay oboni dam norok busuk nai 16,490 টাকা plus ajaga 500 টাকা nini COD tongnai mane no 17,000 nini khorcho thangnai ama haita okay o jaga o great details tongo good mani functional good cosmetic condition 3 to 5 scratches tongi mano price 30-40 discount warranty 6 month te quality check 32 quality check box phone proof box te compatible charger ama hai ingkai te kaisa tamo single ni tongo single o hangkai mane QC bai nai ni mobile paijak nai bijikada tarom de mo grade C plus iPhone 13 4GB 128GB 5G mobile 18,270 টাকা ইহি অব কপি স্ক্রিন মানে ডিসপ্লে চেঞ্জ খাইজাক 18,270 টাকা অবন দাম COD দংনা জাগাও 500 টাকা স্ক্রিন আননোন তে গ্লাস প্যানেল বট ড্যামেজ মানে কিসা স্ক্রিন ফাটিজাক নং মাননাই o jaga swijak si tongo gaban bagai nung nona ang jot details phone griwo nahana sekang nung chajak nung aro nahardi taji angke nung te kumuni model nahadi te charang boxinai te 2000 te 3000 boxinai gaban bagai nang kaham product no nahadi hino ulo hamya phaike norok samno complain khainai tangi hingang kai 2 din bara return policy krei kaisi paisu parcel ko 2 din ingke nungaban bagai jepro nung mobile mano unboxing khai pro video khainarak di sticker ta chirdi 2 din ni bisingo tomung ni mobile hamya ngi thaka hangka kai nungaban phirogi mano ama hai jemonoro mia usang khoroksa takuk mobile order khlaika botan wani khlaika bona trusted tongo ang bona trusted no ingke bin mobile tabok suk dar tingke guwahati o sokpaika obo hangkai grade C plus ni Samsung tamnani ongko Samsung Galaxy A34 5G 8GB 128GB obo gite kha tongo e grade ni oborno kha sajano tongo ni grade ni mane mobile khai return khaimia do mobile khamira phaike kono ang kono saimia hini bono sajano tongo gayabani bagai mane e grade ni hingang kai kuna suk suri maya mobile kahamda hana hamira phaino aba haipia ba sekango kaisa na hanai na hamani kahamna phaika o mobile silsora phaisok paika khanarogo o mobile deliver ama haita genorok unboxing video nuknai omako OnePlus na chi 5G ama hai 4,076 টাকা total bini khoroso thangka je COD charge soho 4,470 টাকা aba hai gaban bagai norok jodi nahana hangkai ang bikringdi kabangma product model tongo hangkai te kaisa hangkai 15 stamp tong naigana tini 15 ni iko 15 ni tongo kaisa 15 model iPhone 15 6GB 256GB grade C plus piaba obo copy screen mane display paltok jak obo hingkai mobile to kahamna phainai sudu display mi paltok jak loose screen mane romdi isko kisa loose naita ama hai orono no sirika garon bising warranty ganang dar nahana hangkai ko 36,016 টাকা piaba obo out of stock ngai thangka iPhone 15 garon bising nung 15 Pro nahana hangkai 15 Pro bo tongo 43,180 copy screen box দেখাইছে tongo iPhone 15 32,590 টাকা omo khai kuno copy screen krei hingkai tam o effect tongiman QC report naidi o jaga camera buzengkoni back camera destroyed hinchau mane back camera hamya hingkai nung jodi repair khai tina muchungo hingkai o deal ni bagi kaham 32,590 টাকা plus COD thoha thangkalai 33,000 atoi 100 thangi kalayana ama haita hingkai ko aidinoro kabangma model tongo 15 Pro Max tongo 64,790 condition nari bini ama hai bujikada hingkai teha tongo ang tam phunuka 11 phunuka 12 phunuka iPhone 10 amorok nongno tak phunugano iPhone 10 grade C plus ni 64GB RAM 3GB RAM 64GB ROM iko abo o mobile
बाहायनो हादोंमोन ओंखाय नाहारि मानो ग्लास पेनेल डेमेज ग्लास पेनेल सिमिकिसा बायजाक मानाय ओंखाय आइफोन 10 दङ 6840 टाका अबो हंगांगांखाय आइफोन 10 नायदि किउसि रिपोर्ट नायदि बिनि बावहाय बैटरी सार्भिस टे स्क्रीन रिड्यूस अबखाय ताना हादी आं जे ताना हादी के नक ताना हादी आइफोन 10x मैक्स दङ tangi hingke ang tiprasa thokai lab koroi chini borok no chwng thokai lab koroi chwng buinui do phana phana ta thokai di thokai mani chaya amoni bagui grade E tongo tei kaisa 10x abo nahari mano obo ni QC koroi QC hingke o jaga tam tam wngui man o mobile ang functional screen feeding rok wngui mano o jaga hingkai aboni bagui norok E grade rok no chusta khaidi Kong model tongo hi tei 10x max tongo 13930 টাকা omo khai skigo je right nukha bla jaga omo hai model hingga chawo kono scratch krei o model jodi nang hanggang mi krengdi norok na hana hanggang kai gawni bisingo nai tongnai rok takuk tei bukuk song norok jodi mobile naina muchungo hanggang kang phunuknai norok sadibo mobile nainani M series Samsung ni takai phunuknai phari Samsung M15 Grade C ni copy screen obo okay tongo kabungno Samsung model boy ko M series S series tongo hi te 26 rok tongo A15 rok tongo Samsung Galaxy A15 hi obo prom model kaham 8210 টাকা se kono ongo koroi change koroi joto original sudu kisa scratch tongi mano o mobile abo haita norok naidio jaga iko purchase by India ni audio jack working Wi-Fi working GPS working Bluetooth working volume button working joto working screen bo okay iko nainari norok iko ma haike QC report check haita check khai jodi mo kaham gangka pro katam khane order khlainita ama hai kai norok jodi nang hang kai norok daki daktang mikrungdi tini ga Sunday ni offer tini je kebo order mobile order khlai ka hang kai norok ni bagui discount tongnai jara yango 10,000 ni se mobile na haka hang kai tini ang norok no COD 300 টাকা khai na nang nungko tamnani mobile order place khairinai 300 টাকা hinpana ara half person norok ni rang norok marnai romdi nini 1100 ahirok nangana place payment ma khainai a jaga nini romdi 8000 ro nini 700 টাকা minus thanaita ingkate bad baki hingang kai neng je pro 5 pro renai haipano ani COD charge soho hingkai 700 hingang kai 1000 টাকা 1100 টাকা ahirok norok ana mar honaita khoroksa takuk dara comment nai din choni ni comment nai na tongo nangano comment siman tesa musi sika ang porishop malia nang tam sina naimani tesa CPD Gai Samsung Galaxy A34 tongi hi Grade C plus ombe hai C plus B abrok nahar mano do C plus blai kaham ani je model nahama bo C plus ni no gaborok nahari man norok kom dam ni bisingo ke baka sungo 5000 bai 5G mobile manaman mania manbo E grade dok sinai kai mokhai Galaxy S21 dok hi grade tongo Hingga abon bising nung bekha bothra yang nahana ni mono ni nung nahar kaba nahari manota ga hamya phaika oboni ke return kre I grade dong ni khai swijak se tongo ama haita I grade hingkai kono return kre abo kaisa norok moito nardi mokhai S series ni Samsung Galaxy S32 Ultra 5G grade bini 33672 টাকা copy screen শুধু display change obon dam 33672 টাকা aro COD plus tongnai hingkai oro S23 tongo grade D ni norok makhana hingkai tebo tongai hi S23 rok tongai hi S23 mobile kaham no mobile chibu chikon iPhone hai ngai tongo 24000 টাকা bini price
norok obo hai price bai kun dino second hand no norok manglak second hand iPhone YouTube ni account hack rok da ungno dara ungya obo hingga ke kesifai super cell mane certified verified gabon bagino kai mo o jaga o scam kwrui o jaga kuno hang kwrui mane kuno hack kwrui ama haita gai nongno direct phone gribo mobile boti haingnai boti joto customer chini tongo tei chini manager tongo nongno phone gribo ne ka ani manager hingka kai Alisha bini mobile number bo tongo relationship manager norok nugui makhana norok bo boni number no screenshot bui margui toni mano norok sungui mano ang gati phone nanthani mobile na harmani je kunung khang gang norok mane comment bobai kwrwnglai mano ba nahana sekang nung borbai kok salai mano hi konrok jaga mobile number nukhana hingke aro ni mano hingkai aboni bagui kunuban nan kwrui iPhone 11 grade C naidi hini sao okay iPhone 11 iPhone 11 grade C iko grade C ni iPhone 11 14,600 hingkai oro tam tam hamya naidi o jaga hingkai volume button not working battery unknown BC image blur amtui manai ningo o device hingkai device bobo hai position no tong hingkai oma haingnai red color ni mane camera hamya battery to kaham no battery change camera destroyed mannai hingkai ang no recommend khainai nung iPhone 11 ana hana hingkai ang kaisa choose khai toni mani tongo iPhone 11 tongo rido iPhone 11 tongo de nung jodi iPhone 11 na hana hingkai mane grade B rok ni na harita grade C rok ni khai asuk hamya grade B ko mona hadi 14,720 টাকা সিউরি সহ থাংখালায়ানো আমতে হাই 15,220 টাকা রক থাংখালায়ানো হবো grade B na hadino wo battery simi unknown o jaga o mobile ni condition naidi photo naidi iko bo hai nung mannai camera rok jotono kaham second hand ba kisa misa scratch tongnai no hingkai aboni bisingo nung tebo dam kom ni bisingo nania hingkai iko bo tongo grade B tongo 16,000 iko mo battery unknown no hingkai color naidi bini color black color mangno tongo hingkai aboni bisingo jodi nung kaham na hana hingkai single mobile no naidi iPhone 11 grade A ni 16,896 টাকা iko obrok na harita obo hingka pura mane kaham condition joto original nung mannai ama haita o jaga non normal sign ko no defective o mobile nung na hari manota gaboni bising B plus tongo 16,170 টাকা use report naidi kuno mane change kwrui o jaga naidi joto all okay QC naidi battery health 85% rok mani mano aba haita hingkai IQ 9 Pro naidi hini sao tabo IQ 9 Pro jeng nai IQ hingkai je mobile no phone ka obo tini bagi ni offer do gano khana rogo phaiui comment ta khaipedi je dara a mobile to tongkho hnai tangi hingke je mobile je phuruo nongno phone go abo a dini bagi simino offer ulo jodi paina hini khati tonike a mobile te maya ngi thango mane out of stock ngi thango ta gabon bagi je phrang live nongno phai phone gui tongo afro norok ang bai logi live pai mane logi ba live bising norok ang bai WhatsApp bai krengdi nana hingke WhatsApp number 7628035892 iko obo khai IQ 9 Pro mo asuk ya device ang tangi ya ngana do finger touch sensor not working okay screen condition naidi screen can be defective screen repair cost is reduced loose screen obo device ngya ama hai sijak tokhe tanadi
Ingke teka tongo IQ 9 Pro 12 GB 256 GB iko nung je sanmani omo khe 15,660 taka box mannai o mobile ni condition bo hai gaur khai tongo proximity sensor not working crack or broken panel minor pain peel of bubble mane ekdom condition hamya obo ke nahana kai to nahar mano back panel of damage ta ingke te kaisa tongo condition hi C plus tongo rang no bo mobile no na hadi hini ang recommend khainai obo na hari mano kichatia uklok ni phatijak pan phai mano do mobile to working no phainai te kaisa tongo IQ 9 Pro Eco C plus 17,750 taka ingke obo ni condition butui mo bahaino glass panel damage ingke obo na gana IQ Neo 7 Pro obo hingkai mokai kaham no mahita ingke nung nahana na hingka kai o 17,750 taka nahar mano ebake o je grade C plus 15,820 taka abono nung nahari mano asugno nung nangke ang bai krengde tini ni bisingo tekroksa iPhone 11 Pro grade B phone gadi okay iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro norok jodi channel kotal phaigange subscribe khlai tei norok like khlai kongke video no like khlai tei norok share bo khlai di norok ni friend song thanibo jeno teibo channel grow tungnani tei tebo bui saimanani je sell rok choli tong haninai ikona di Apple iPhone 11 Pro 4 GB 256 GB grade B ni sanka bini price 18,480 taka COD so thangkhlaina 18,980 taka obo ingke bini condition na QC report pura kaham kisa misa scratch tongnai hini sawa o jaga purchase India audio jack working Wi-Fi working GPS working Bluetooth working volume button working ingkai battery health 85% na speaker working microphone working o jaga kwbangma jotono working ko jaga o mahike naiye paidita mo mobile nahana hingke kangmit krengdi 11 Pro 256 GB gaboni bisingo nung 64 GB jet nahana hingkai abo tongo grade B ni amakai 16,470 taka thangnai hingke ang hinono no abo na hayawi 256 GB no hadi iPhone hingke lobi no storage pungui thango gabon bagui nahana hingkai ang bai krengdi mokha Apple iPhone 11 Pro obo na hadi obo ni bagi best nai dakti krengdi ang bai hingkai WhatsApp number 7628035892 gabon bising E grade nahana hingka 8,600 taka E grade hingka mobile mane ekdom condition hamya phainai mobile nai tam condition hamya ron sijak tongo sim tray broken sim tray missing volume button not working volume button missing power button not working missing panel crack or broken glass panel damage camera glass broken phone ban abon bagi nang so E grade no norok chusta khadi tap tana hadi norok ang hai kabang mur tirpra obo ama hai kesi paini ingi agent khlaijak tongna han khakao borong thani rok norok na hadi hin second rok tana hadi nung yakin norok kapalma bo khainai mobile hamya phairenai gabon bagi norok na hanangke grade A grade B plus grade C plus abona hadi gawan tiganang jana hanakai refurbished mobile na hadi abo hingke good condition tamnani fair condition tei superb condition tongo mahita hingkai Akash Dev Burma iPhone 7 okay bro iPhone 7 no nang phunuknai nung channel katal phaiga hingkai like tei subscribe khlai redi iko iPhone 7 to tong naigana iPhone 7 to jaga nugui maya ko iPhone 7 plus ke nugui mankha iPhone 7 plus tongo 5,510 taka siuri soho 6,000 thangklayane o mobile nahari mano battery simi service mane no battery nung change ma khainai iko bini condition nadi iko o mobile nahari mano nugui mankhana jotono finger touch rok jotono working o mobile
7 kai kiri do nung de rutuk mane 7 like kiri 7 plus kai tongo okay angano 7 da tong single mobile thangi phunu guane iPhone 7 iPhone 7 tongo bokai photo kiri do single mobile ka photo kiri only QC nung naidi QC yo tambutui nonga phunu gane battery service no omo thasing ni model haino battery service okay obo nung na hari mano 5050 টাকা মানে 5,500 থাঙ্গানা নিনি সিউদি সহ হবো বে তিনি বিসিং না হানা হাঙ্গাঙ্কাই 5,400 টাকা নি খাইনা নং মাননাই 100 টাকা ডিসকাউন্ট সিউদি 500 টাকা নি বিসিং 400 টাকা খাইনা নং মানি মাননাই গেতে বতং আইফোন 7 4000 টাকা দার বতং বিনি কন্ডিশন হিংকা আছে খামগলাক ইকো মানে ব্যাক ক্যামেরা বা হামিয়া ব্যাটারি বা সার্ভি ব্যাটারি কাইনি কন্ডিশন হামিয়া মানে অবখাই Biskangi camera hamia tei battery bo change ama haita nga grade C plus na hadi obo hangkai condition bo tei nangna phunu beri wana mobo battery service sudu battery smi service Realme C63 Realme C63 nangna phunu brinai tongade kaisa call phai kamna ro Realme C63 Realme C55, C35 tongo C63 le tongolak iPhone 12 Pro Grade C Plus okay punugnai Realme C63 kre te kubuni model naidi ikorot kabung monu khana nang C12 Pro Realme 8 dok tongo C1 dok tongo C25 dok tongo ingkai tubo C35 la kre oro model rok nugi manka ingkai screen shot puina rakdi ano sadi kabangma model tongo C33 rok tongo C3 kre iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro C plus na iPhone 12 Pro C ni negana grade C ni bahai condition maka C ni do iPhone 12 Pro C ni mo na har kana hari mano niko condition to kaham no mokai niko phiaba o jaga tam change naidi camera bo paltok jakha battery bo service kha display bo paltok jak genuine no iPhone o jotono change ta bo okay o change iPhone 12 Pro bo change jat tengka iPhone 12 Pro C plus iPhone 12 Pro tongore iPhone 12 Pro grade B minus C plus le kre mo minus ni na hadi athajing khlai tika sanai mo 23,750 টাকা ক্যামেরা পাল্টক জাকিহি তোমার সিঙ্গেল ফোন বানা অবশ্য খাম জায়গাটা আং ইউসে iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro tongmon kaham na iPhone nung je grade C plus hanka gote kha tong hi grade C plus 128GB ne gana 128GB grade C plus okroi obakai tong 19,510 টাকা copy screen display change mannai nung je sanmani bisingo hingkai iko screen unknown mannai bujikada hingka angono recommend khainai nungabo na hayawoi grade na hadi 26,090 টাকা thangno Kamu bisa 128GB na kangge grade bini 24,930 টাকা থাংনাই নংনাই tongna khakao iko mobile nungna harimano bini condition no bugoi nai jotona kaham kuno change kri obo kangkai iPhone ni mod change jar dokta na hadi thungtobla gamo kha change kri obo nungna hardi angno sawo nungna hana hangkai obo tini bago offer ngai khana nungna hana ni khadi tonike nung mangala
Mokai 25,400 টাকা rok thangkalai COD soho ama haita ke laptop jara gaming rok ni bagui hamjagui tongnai borok ni bagui bangtabuk laptop phunukna thangui tongo hingke Apple ni bo tongo Apple ni bo model rok na hanai abo ang nongno phunuknai ang nongno phunukgani ni Apple ni iko bo tongo 48,815 টাকা grade B ni hiomo Apple MacBook Air 2023 obo M2 chip 15.6 inch 8GB to 56GB hinjo tono naidi bini Q report naidi obo na hari mano hingkai dam kom ni bo tongo 14,000 tongo haipona abo asuk hamya do kam dam ni mane no kom dam 31,560 টাকা tongo grade C ni bini photo bo tongo obo khai hi ingko MacBook ni iko naidi obo khai norok na hari mano kuno scratch tong kwrui iko nog nugui mankha hingkai tongo de iko touch bar test simi o jaga o betre cycle bwsuk 486 nugui mankha MacBook Pro 13 inch M1 2020 chip nog nugui mankha hingkai hello Ai sibakor. Khorang da buje. Ko oh ang kita baru call khen ka kitong ore nakadi call phaiman bagai hingkai naidi o jaga o grade B tongo 27,275 টাকা ni Apple MacBook Pro 2019 o jaga 16 inch ni 512GB obo na obo kaham model no battery simi kwrui ning battery ma paltongnai ta ama haita hingkai tei tongo Windows tongo hikabung mano 7,000 টাকা dam rok bo tongo hingke tabuk ani time kri tangi hingke norok rina hana hingke ani WhatsApp kwrwngdi 7628035892 ani kaisa urgent call phaimani bagui ang live ma muthak sinai ang teisa horo phaipinai Samsung A35 no phunukani hinsa okay ang no last phunuk klang siwano ang teisa tini horo live phai tongo 8:30 9:00 digi rogo norok tiyar tongdi hingkai ang ekdom urgent naitongkha hingkai aboni bagui A35 na okay hi grade C plus ni 9,390 টাকা COD charge o thangano 9,700 টাকা rok thangkalai obo 256GB grade C plus hi omahai condition bini display simi change sungnai haipona khanadi obo hingke single mobile photo kwrui ga bulk to tong ang no phono guri wano nung nugui mankha A35 hingkai tekrokhat saijak SP ni phunuk hin saitoka hingkai ang live ma muthaknai do hingkai no tongo SP ni phunuknai grade B ni phunukano SP ni 17,962 টাকা iko bahai moni photo kwrui do grade B rok hingka photo kwrui QC report naidi QC kaham no hingkai tekai tongo SP 15 series 16GB 15 inch to 56GB SSD Intel i7 o model na harimano joto working nok nugui mankha SP ni gamon bising ning dam kom ni tubi to khai ko tongo 15,000 rok tongo 17,000 rok tongo hingke ning ang bai kwrwngdi WhatsApp tei ang no tebo kaham ke details phunuknai o takhuk hingkai